Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Sangut ki kertong jong seng Kongres ki berkentup yu Dr. Celestine Lingdo ubay khun na Umsning constituency uba Charles Marangar na Mauhati uba Stanley West Rembai na Umroy bat ka kong Rona Khimdej na Nongpo hak artarik urumpang Arjar Arpulai kila thep kerteng hakmat ki returning officer ha office jong deputy commissioner Karibohai district nakabentaban aireng haka election siya kiyang dorbar tauan ringkat ke jingsen ran lang jong ki bahiyang hasam bat kinong kersyan ki jongki haka jing kerem bikilat patai kubor nakaliang uba Charles Marangar ubalong presiden jong Karibohai district congress committee ringkat lang bau Dr. Celestine Lingdo kila ang bawal lagi pajba ki keren benye ka seng congress Henry nakaliang jongki kila ay kublay ki pajba bat kinong tre jong party ki bala tre shitom habaro ki santali ki constituency Karibohai district bat ki danru ke jing kermen ke was kem babaro sangut ki kertong kenyora ya ke jing job na Karibohai district as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 8th Mauhati Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God and solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Having been nominated as candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ni pen pau ko jing sngo ngu nengkong yau blai trai kengat nong bu nong thau balai lam yang i borok saungut ki candidate jong ka Congress Party ke jongi i Dr. Silingdo nam sning manga na Mauhati i kong Rona Khimdej na nongpo bat i ba SW Rembai na Umroy constituency ni pen pau ko jing so kemen nomar mendak sengi ngiladap ban pendep ya kenika filing of nomination bat ni so kemen ba borok saungut ki paper ke jongi ki labiang lut nonok sinong te se ki don hang ni hang tai mo hakaba nakaliang ki election agent jongi ki laban pendep ya ba bodona hang te nang ne tai le se te ngi kwa ban tu ipi ba man daga singi ngi file tang saungut kumni bat kaladon ke jing penbait ba iba Adrian u kertong la ne candidate jong ka party ke jongi najirang insa file sai ke singi kata ke bangi don ban itu ipi te nakaliang ke jongi ngi shimi kene kalat ke kabu ban ai kublai kerpang ya ki pajba jong borok santali ki constituency kinong tre jong ka party congress ke jongi dekat ki jing kerku kerdo nakaliang ke jong aku mu presiden
Banda kaliang jongi borok sangut kentup ro iba adren iban safai la syai kesingi. Ni ai gejing kerku kerdo iki borok. Bat ngidon ro gejinget bagajing kerman ke baskam. Ba borok sangut. Ngidon hak ta ketong jong gejing elek ke jongi. Ngidap da kajing sokmen ban ong ba ke parti jongi kala ban peniang haporok kin rufo tuli ki konstituensi jong ke jela ke jongi. Hakapor baki pa iba kidang lengok ka kongres kan lek kumno hakane ke election na kadau jong ki jing petno. Jom ki katu kan engut ki MLA ki bala job akan ka term ke bala adep. De Henry Watla ki bala syajid na ke parti kongres Kim Don Shu. Ke parti kongres Pat Kelayo bagi khmat ki batmai ki romba abad ki long kemi ki ban Trishirham ki balong ki kandidat akan ke election ke bamenta na baro nrupot li ki konstituensi. Tika kongres kadon ka jing skam ngilek se nginom kop De Henry ngam artatin baka parti kongres kan lon ka single largest party hakane ke election ke election ke pemerintah. Kajeng mi jong kamdi ko mi dirpo. Ngedang yo ban file nomination mata kasi. Ban file nomination kadan hadu nyu terek. Bat ngam deru uru thmai apa ka konsumsi. Ngalabat kendai snem ko monomi khmat amle. Barok pai ba kila itu ya. Bat segawai baka parti kongres kadon pa apa ka konstitusi jongi ka bami hi de tang unong elam UMLA jongi mi kat bagi pai ba kongres kinong kersan kongres kidang don apa konstitusi haduk menta kiai am ba unmi kandidat pun menta ngilami bania syakmat da kejing kemen pai ba uai ta kejing kersan na kementa jonga ba na ka parti kongres ban ngino martatin ba ka parti kongres kanwan hak jeng job anak umroh konsi bat ngam artatin ba napok riboy hi borok santli konsi nginwan dak kongres MLA ki ban hakane ka arjar apply kum bagalong hau arjar lai nginang don saw teli ki konsensi ngiwan borok saw teli konsi la penjob da kongres par riboy mar ka them riboy jungi de ka them ka ba e kongres ka ba kan mau ya kejing penlai lut jong ka kongres nadu kapor jong ke British kata kita giru temen ki badan bat ki ju hikai ro ikon giti kumno kin jiet yo nomi kemat ban jiet yo ta uparanung song snong utrai snong jong ka dong ka thai bat ban pe ro ki parti ka ba pe nyam tak bah kamiat jong pai